namusengera bakonfwa konse kuntulenda bila ubongola yobu ninenga pe muntu we Michael Chisheta chanda imashina yandi kanshi twalimye sambiro ile tolekesha pakuwikishanya ile na pali conflict nangula in short pali reconciliation ile na conflict esambiro ile twainya kanshi isambiro ile twainya ndilolekesha sana palukuta ushepalukuta ifingalete impasase nefyo twinga shikuishe impasase ifingaleta conflict nefyo twinga chita resolve conflict palukuta musango nshinga womfya na munisha nshinga womfya pamonga balelitu abana bakwalesa kanshi isambiro yafumineko twasambirire pa bintu bimo ifilete ntulubundi nangula conflict pa church level ifileta conflict pa church ushiye vintu fyo twasambirire mukalishinga tamwakumenyepo video eyo kuti mwake kunu mayaino video pamulwapo mwalamuna bali vinga chita trigger na ngoma causes of conflict twalifusambirapo ukanapo sakashitaza twabwerere kunu mapo ushikwalero twalakonkanyapo twalaenda nomuteuletila ati conflict between man and man, how to resolve conflict between man and man. If yakuchimvyo wafya na ntulubundi babantu babiri nangwa amabumba yabiri ayasango kuti alepusana ebintu fibyo twalaisha kusambira pompa bushikwa lero kanshi namulombo kuti twendere pamo busaka elio tinatemwanga mwakwata kuna kalembero mulele mbama points ya fine na totela na pakashitaka eko mwambela kuti twendere pamwe ne muntu wenu Michael Chisheta nga pe fintu sosele kanshi pakushikwa lero twalaenda nene mboja lafu mamuli Mateo chapter 18 tumfwe kufundisha kwa Kristo pale reconciliation efyo afundile ulukuta na mpali yanchita efyo afundile abasambi pamona bale mukonga bonse including n'abafarise pale reconciliation che afundile musangonshi kanshi twalabelenga ile mbwira lafu mamuli Mateo chapter 18 emuntu walaenda muri Mateo chapter 18 ndemuna ebuku twalaenda nabyo kanshi muri Mateo chapter 18 ndemuna pa verse 15 elio twise tukunkuluke twalasa tufike ndemuna palya ni pa verse 17 ebu twalasa tuperele kanshi Mateo chapter 18 verse 15 ukufika pa 17 katuberenge nalabo mfyo mulaka wa chingereshi chipingo chile sokutira ati if your brother sins against you and go and tell him his fault between you and him alone. If he listen to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two other along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile or a tax collector. Kanshi okusosa kwa Kristo ya chapter 18 muri Mateo chapter 18 verse 15 kufika pa 17 ati ngachakwe bati mwasanga mrefu sana umono mubiye na ngunendu meyobe ati mwaisanga muri wafya bumo kuikishanyeni elio pa kuikishanya senda kwende shimo ishakubati shimyafu pa kuikishanya shibiri okuya pa mulifyo fine elio basosati ngatomfiri oyo muntu okuikishanya kwa bantu abamyafwa nomba chita involve cilonganino itolukuta abalukuta bamyafwe elio okufumapo palukuta basosati naponga tomfire mupendengo mwina fyalo efye chipingo chasosa nomba therefore imona ine twafwa ni muli ayamashini twete tuwe epalafu mufulana foundation ya reconciliation between man and man process efye twinga senda nga twasanga tituwekusana pa cilonganino ushe kuchitwa wikishanya shani kanshi efye twalaisho kwenda pa bushiku bwa lero ngefye tumufire pe buku ya kwa Mateo chapter 18 verse 15 ukufika pa 17 ichipingo chile twafwa muli nshira okutira ati
iyo twikere pano pesamba lyesonde tuli bantu tulalufyanya bonse tapenga bomuntu inga kana titalufyanya po munangwe tapenga bomuntu inga landa kinshapanga po ekimunangwe twakusana po n'omunangwe ninshiyo omuntu kutwanda talekala mu heaven umushiri abalwani kabiri umuli abantu abali perfect 100%. Nomba eko twikala pesamba ilyesonde Yesu Kristo pakusosaya amashiri nicho ali chimwene kabiri ali chimwene na kuntansha kutira ati abantu bakalapusana mind you abalera ndapo bantu abena Kristo wali mu cilonganino ali chimwene okutira ati abantu bakulapusana kuntanshi nombepo bapusana chimbafunde umubera wakuikishanya no yumubera asokutira ati icha number 1 identify step ya number 1 pali process ya reconciliation inga wamu nokutira tinamufyanya na munamufusana no munowe identify the problem, the cause of that problem which change chirengere ukuti tupusane ine no mubiye change chirengere ukuti libumba lipusane ne libumba ero no must identify now, find the approach. For any approach isuma ifyo mwalafika kumunenu ya mrefu wa mchite reconciliation na ngwe reconcile na ngwe fichitike. For any approach ifyo mwala chita approach libumba linenu na ifyo mwala chita approach amabumba ya bilikuti yendele chapa kanshi twaranda kutila ati first thing first, identify the cause of the problem. A process ya reconciliation, identify the process the problem, cause of the problem. Why should identify chirengere ni chikuti tupusane nangu wapusane. Second, twasoso kutila ati nga mwachita identify problem ichalako ngakono mbapa mwala kwata ukufua approach na mwifya mwala afika kuli ulia muntu mukufika tekufika neshwiri ya kukalipa mukufika temukufika nalipokwati na mwishibisho kumutira for any approach isuma ya kwebati mulanshanyishemo tekufika nepyongo tewina Kristo elio nga mwafika kulya mwalanshanya nalimo mwawikishanya na mabumba yabiri fyaka n'okumfanana ekipingo nakisumirisha okutira ati sedeniko nalimo babiri nango batatu bakambone ama witnesses ndefu andande peshuli ama witnesses limo twalikwata abantu ebo twisa mukumuno kutira tawe uli omuntu alipewe chabupe chakwafwa inenga nini kusana n'omunandi chinsende kolya ayatuteke chapa. Now it is very important to choose the wise witness. Nangu muntu wakunyafo kuti reconciliation mchitike chali bechikankala ukufwayo muntu uwamano uwaisushwamo nokukwashiwa mushiro ukuti amiwikishanye techakusenda pechisende senda tinalabo mchabalya wayi banifikireko kubira bitu wikishanye sendeni umuntu uwapewe chabupe chakwetetula amalembo efyofine kali nokutontonkanya nokupingula emilandu pakati pantula nimo kuti muwasenda nalimo munene ukuthi aya michitefe favor pamona na friendship mwakwata aya pere chingo byalimpitewa kwete ani favor kanshi twasanga kutila ati for any witness ukwete mwakatina kakwalisa ukwete amana uli mature uli very mature techikufye awe nifine fye bantu bale muneka mushingu wasende fye fye shire konda kuli abantu bamona limo maturity la kusana okuisa nomba for any muntu uli mature ukuti anyafwe mukuyishanya tewira awira kuli uyu bayano uyu alande uwo tekuba mature tekuba witness musumana ngawishanya musuma kawishanya musuma emani na pakati ngasange chibo point alanda iwe person walipanga mistake here and there iwe person B walufyenye mumirangire apa nomba pakuti mwendere chapa mwendeni muri musana kanshi twasanga tipamunga bena Kristo inshira tulingire okwendera mu one which identify the cause of the problem tekimwikishanya abantu kwa kushika cause of the problem. That's wrong. If it will take ukusenda information to both sides and then not one side send any versions elio mwibike chapa mu that information elio mwete tumemwasho kwa bali abantu so for cause of the problem the first thing mwebale for be honest apa lubiri omuntu mwebenfya tapana ufyanya apa wali chitabwino apa wali sosa bwino apa ulimi lwali ongama uli muntu ulingire kulesosa muri umusango elio nga mwasango kutira ati mweba witness nomba tamuli pakati mwala kushauri okuliwe ndugu yala twaliro mpato wala twalira na imwebe ni mwala isanga mungu afya mubulema kanshi twasango kutira ati witness balingire baba wise
kabiri balingire baba bakatina kuliyesa abaishikokote tulamalembo nokupingulwa omulandu if you ulingire okupingulwa notukutte ama games ama favoritism. Apart from that, ekipingo kyatufunda tinga kyakola tuyomuntu nanguwayo mabumba yakana okumfanana pali abo ba witness ati now you can indulge, you can involve ulukuta mwaita olukuta ulukuta mwaita nomba lwambo okunyafu wako na mwatwala omulandi ku cilonganino kuli kodi ya cilonganino to say help us, we tried our best ukutira tinalimo twendere kyapamo nawo natufirwa so epo namufirwa nomba kishyalako ngapo ulukuta lwalabulo olutambulo ukwamba okwenda nokulandu ukwetetula mukutekanya n'abakulayetetula oyo omulandu mulukuta bakalamba bakilonganino mu mapastors kabiri abantu abali machuwa mu kipingo ekyakwalesa bafwayo omulandu eryo beeshirya bakwendera nabaala engeri okutira ti first step ya reconciliation y'emuyigomba ni peesa eryo bambi okwafanana kanshi kipingo kyatufunda okutira ti omulandu nga mwafira okunfaanana babiri mwayitako witness sendeni ly'omulandu kilonganino. Mind you, to end the Papa Nabakwalisa, the conflict at the church or within the church, if you have a result, a Samuel yes, take a shock lava. Apart from that, to a sang of Tila, two times watch the party pray. Why shock for? Erona Muntu Monaco Shafio Mutimande. Ati uyo muntu nomba mwimupatikishafi ati yo bambi okumvuana vipanu tunakosho mutima mupendeni ngo mwinafyalo. Meaning issue ya kupendwa ngo mwinafyalo ati mupendeni ngo ushaishwalesa. Bantu uwa ishwalesa alikwata room ya kuelera, alikwata room ya kuchita accept fiwonga na arufyanya, no kuchita move on to move forward. Now the problem we have in churches right now, ukuikishanya to send the process ya kuikishanya iba one side. Tumfuate yashi one side, the other side that you feel yashi and we pass the judgment. That's wrong. Catch the process of reconciliation kumfama both sides. Then mwasende chipingo, chimiafwe mkupingo umlani. We have a lot of churches umo conflict resolution ifili kusolva abantu bayafenepipiu abantu bendafi abakalipenetima. Why? Because we have failed to follow the procedure iyalefunda po Yesu Kristo hapa. Elyo nebyo kwabo kuwikishanya Yesu Kristo kufunda kwakwe alifunda pa bwerero bantu ifuna ifo tuli bantu abafyanya libiri tulafuka mu kulombo bwerero kumenswa ya kwalesa kanshi tulingire twakwate omutima wakwerera nga twasanga kikibusa mweswe walufyenye tumwerere eryo tulabeko twira kunyanako nga twasanga kinifo twalufyenye tulombe fyobwerero. There is no shame and harm mukuipusha obwerero na mukulomba obwerero. There is no shame and harm mukulanda okutira ti I'm very sorry nalufyanya na mukulanda okutira nakwerera. Wina Kristo waba based on pabwerero ubwerero ebwina Kristo bantu kutendeka kwa bwina Kristo waba based on pabwerero umuntu mukufyalwa afirwa afyalwa walwe mukabiri ubufyanye fishitane nshita nomba etiro walunga tikwa pamulandu na finished work of Jesus Christ based on the grace of Jesus Christ and mercy of Jesus Christ. Kanishibina Kristo foundation ni pabwerera imanga muleti mulibera Kristo mwalisenda lesa ichwe chikitiri mutima chifunyeni apaka findu kali mutima kafunyeni. That heart of jealousy ifunyeni, that heart ya kuchita trigger ma conflict ifunyeni, that heart ya kwata unforgiveness spirit ya chifunyeni mokutilesa apyunge mukati kamoyo wenu. Nesali tutemwa mwana bakwalesa leso kufaya kwa kutila tulengera pamungo olukuta ulukuta wishuikishanya wendo olukuta olwasuuta wendo olukuta n'abantu abenja balwembu bantu tabali kuwikishanya kuwikishanya kekweka eko twinga bombera molesa okumba nisheshina ya kwalesa tekuti omuntu mwatungulira ekilonganino awe alingi okukwata abanange tekuti abantu abanono batungulira ekilonganino tulingira okuyitungulira umonaawo alinga etafu ali pakukula enganda abantu abigendaka yakulika enganda apayakulika muli musango apayakulika muli amahafu bricks muli ndaka kyonse byanafu kwata omulimo nomba itafu ali tutungulira tinenshakulikeko kirefwa mumbike kopalabulira kaafunga kana tinimwimbikako kalabulira kali akapinja kandaka nga kalanda kirefwambe kukikulwa ekikulwa takyakoseta pabe bond
kanshi umuntu omubi ekirungo kyamunange. Reconciliation is very, very important. Kanshi pawushibwa lero twakibasambirishanya pafyo twinga the process of reconciliation pa cilonganino. Muri summary twakisosokutira the first process is to identify the cause of the problem waitulefi. Once you identify the cause of the problem, the second step mwala taking a number, it's approach. Find the way forward. Approach is very, very important. Tekuya na my emotions, na muya na mupinde vya kulanda. Nishitabule fuwayo kuishanya. Apart from approach kwa chisala ndati, nga chashupa mwamfuana one on one, vya kanu kufuana na invite others. Abama witnesses, abakuyamyafu wako, those who can help you. Na abantu tebakusenda sende deni abayisulamu mupashiwa mushiro, abayisulamu amano yachikyalirwa, abayisulamu amano yakwetetula amalembo n'okupingula ebiradi fair. Tebakubifeebaki, tebakweba tibalafe olwalimu. Bakupingula obulandi okulingana n'ekiro kyakwaleseeko kiresosa. Ati nga mwasanga ebyo byakandi okunfaanana sendane enyomba twala ebulandi mu cilonganino kuyatula nomba bakalambo kutira ti problem tukweteni. Era nga mwasanga ati nalimunda problem yakano okunfaanana yakano okusolveka. The last process nomba to just count that person as a Gentile. Mupendeni kubanga omunafyalo. Kanshi babushibwa lero shira shimo kitwakira konka na kitwakira salvation for reconciliation kitwakira Matthew chapter 18 verse 15 kufika baraba 17 apa alefunda Yesu Kristo for reconciliation. Elio kanshi chikankalo kwate umutima uwa kusambira ifufine n'umutima uwa kuchinja uwa kulombo obwerero na tufyanya no kusumira efigo Yesu no wakwelera abaninsu ifufine n'abafyanya. Na chibani muntu wenu Michael Chisheta chanda imashina yangi. Kanshi pawushibuleko nkapona mu video ileko nkapo tukesamba okusambira nomba how to be a peacemaker. If yaku bakaleta wachirote mushiye kuti nabashani kaleta wachirote. Kanshi pawushibwa lero ekintu kimo ifotwasha okusambirishanya by process ya reconciliation na mwishira shimone shiriye shekinga konka pakundishanya. Ine muntu wenu Michael Chisheta lesa mupale konsemire tando mungola nyobu. Amen.